Ayallar көбүнчө kүйölөргө zulum кылып койду. Эркек айта албайт аны. Өзүнүн атасы, апасы, бир туугандары үй майрам болуп кетет. Салаттар ачылып, бекиткендери чыгып, дасторкондор толуп, үйлөр дабыра бөлөкчө болуп кетет. Өзүнүн журт төркүндөрү келсе. Анан сен атаң менен апаң келгенде эле катыктандар туруп калат, варене түгөнүп калган болот, аялың көңүл ачылбайт, үстөлдө тык-тык деп калган болот, тамагынын тузу деле жок, конфет деле көрүнбөйт, баласын уруп аткан, аура өлгөн болот. Айтайын десең, sen maydasın, sen girişesin deydi. Bolğan uşu deydi. Özün ata-enesi gelse, joktun barın çıgarat. Özü de onun açılıp ketedi. Şairi olup, süylep, anı bunu kılıp, kiçine iki kartoşkanın başın koş tabak kılıp öğret. Seneki gelse et çok etap gel deyip, barsan otur öğret. Uyda göv etin barı olsa, ata-enesi tanıdap can başta alıp çıkıp salat, sen atan gelgen bolsana kolculuk salıp otur öğret. Tapmadım, kayağında ekeni bilmedim de. Gedi şunday dağı var. Ayallar da uşunu biliş gerek. Erkektin ata-enesini urmat kılsa erkekten sıyı göröt. Bolbosa ıy göröt. Erkekten korkutkan bolboyt. Göv erkekten men bilem. Oşonday aytayın desin uruş çıgat deyt. Aytsan andan beter nasıl geçiyor oşonun tipi. Mağa da okatçı açık kalam deyt. Oşon üçün kızlarga tarbiya beriş gerek. Bol deyim bizdin bunu öldügen biz. Biroq bizdin kızlar bizdin güyevalдар anday bolbosun. Kızım, törkününü kanday sıylasan kayın jurtun anada köbürөөк sıylagının. Sen alar көңүлүң açık kılgının. Alardı kıynabagın dep dayıp aytıp durur millet olup bizge tuğandar. Kızlarыбыз antip kүйölөрүн зордук кылганы, кордук кылганы болбойт. Erkek baykuş bir kıykırıp alışı mümkün. Biroq ayal немистерде иш кылат, Кытайлардагы жанагыдай секретный иш кылат, ушинтипчи. Майдалап отуруп, анан бир убакта эжең дагы келбей калат, карындашың дагы келбей калат, бир тууганың дагы келбей калат, ата-энең дагы келбей калат. Зырканып калышат. Кой деп калат. Жок. Ошону айткыла, карындаштарыңарга айткыла, эжелериңерге айткыла. Анткени сен эжең бирөөнүн аялы. Башка бирөөнүн шоорун курутуп аткан болот. Кыздарыңарга айткыла, туугандарым. Ayaldardı мындай кылганы болбойт. Төркүндөн да ошол кайын журтун карай берсин. Төркүнгө ошону курсагы ток экенче чүтүү болот. Анан төркүн дагы билиш керек. Кеч келе ушунукуна барабыз деп барып, күйөө баланы жетимдей кылып бара берген дагы болбойт. Төркүн